Prošlo je 10 godina od kako je u Srbiji osnovana Fondacija njenog kraljevskog visočanstva princeze Katarine. 10 godina truda bez predaha, borbe i pregalaštva da se svima kojima je pomoć neophodna obezbedi sigurnija budućnost. Životna misija princeze Katarine ogleda se u njenom humanitarnom radu i posvećenosti da pomogne onima koji su najugroženiji i vrlo često od sviju zaboravljeni. Protekla godina donela je radost i bol njenom kraljevskom visočanstvu. S jedne strane, ona i njen suprug nedavno su proslavili 25. godišnjicu braka, ali joj je ove godine i majka preminula. Majka joj je bila životni uzor i inspiracija za humanitarno delovanje i osoba kojoj je princeza bila duboko privržena. Iako ju je ovaj gubitak duboko pogodio, njeno kraljevsko visočanstvo je smoglo snage da nastavi da se predano bavi svojim humanitarnim radom kako bi svima bilo bolje. Tokom proteklih godinu dana, princeza Katarina organizovala je mnogobrojne dobrotvorne skupove na kojima su prikupljena značajna sredstva. Kraljevski par je takođe bio domaćin humanitarnog događaja za pomoć slepoj i gluvoj deci, priređenog u Belom dvoru. Sva prikupljena sredstva su bila namenjena deci sa oštećenim vidom i sluhom. Tom prilikom princeza Katarina je istakla: vrlo često ova deca su diskriminisana i isključena iz društva usled predrasuda koje ih prate. Želela sam da uradim nešto za ovu decu i da ukažem javnosti na probleme sa kojima se suočavaju. Svi smo rođeni jednaki i želim da se to prihvati. Preko svoje međunarodne humanitarne organizacije Lifeline, princeza je organizovala više humanitarnih događaja u inostranstvu za pomoć građanima Srbije. Tradicionalni božićni ručak priređen je u hotelu Grand Bretagne u Atini sa temom Pisma Deda Mrazu radi prikupljanja sredstava za projekat Sigurni porođaj kojim se opremaju porodilišta u Srbiji. Zahvaljujući tome, fondacija je uspela da opremi porodilišta u više bolnica u Srbiji. Lifeline organizacija iz Čikaga organizovala je prikupljanje sredstava za renoviranje doma za nezbrinutu decu u Somboru na događaju pod nazivom Arome Srbije u kulturnom centru u Čikagu. Organizacija Lifeline je tokom protekle godine pomogla građanima Srbije prikupivši sredstva i neophodan materijal za bolnice, domove za nezbrinutu decu i izbegličke kampove širom Srbije. Princeza Katarina ne bi postigla sve što je postigla bez svesrdne podrške svog supruga, prestolonaslednika Aleksandra i njihove dece. Prinčevi Petar, Filip i Aleksandar zajedno sa Alison i Davidom Andrewsom bili su domaćini Bala Prinčeva, humanitarnog gala maskembala u restoranu Cipriani u Njujorku. Neposredan povod bio je 30. rođendan princa Petra, a tom prilikom su se okupile mnoge poznate ličnosti i dobrotvori iz Njujorka i širom Sjedinjenih Američkih Država da podrže žene u Srbiji u borbi protiv raka dojke. Princ Filip je sa svojom devojkom Lucy Atwood učestvovao na jubilarnom 2500. maratonu u Atini i prikupio sredstva za pomoć deci sa invaliditetom u Srbiji i u Grčkoj. Kraljevski par svake godine priređuje božićne i uskršnje prijeme za decu bez roditeljskog staranja u Belom dvoru i tako je bilo i ove godine, a organizovana je i tradicionalna humanitarna modna revija za pomoć Zemunskoj bolnici. Fondacija princeze Katarine nastavila je da organizuje razmenu stručnjaka između Srbije i najeminentnijih svetskih zdravstvenih ustanova. Mnogi čuveni svetski lekari držali su predavanja u našoj zemlji, dok su istovremeno mnogobrojni naši lekari otišli na usavršavanje u inostranstvo. U tom duhu i u saradnji sa Srpskom lekarskom komorom i Ministarstvom za dijasporu, Fondacija princeze Katarine organizovala je prvu konferenciju srpske medicinske dijaspore u Beogradu.
dugogodišnji prijatelj njihovih kraljevskih visočanstava, profesor dr. Avksenidos Kalangos, šef kardiovaskularne hirurgije na Univerzitetskoj bolnici u Ženevi, nastavio je da pomaže narodu Srbije i tokom protekle godine. Zajedno sa njegovim kraljevskim visočanstvom doneo je i poklonio veštačko srce klinici za kardiohirurgiju na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije. Ovaj uređaj, vrednosti preko 150.000 evra, omogućit će našim kardiohirurzima da izvode najkomplikovanije operacije. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, odlikovao je profesora Kalangosa velikim krstom Svetog Save prvog reda za njegov humanitarni rad i pomoć Srbiji. Uz svog supruga, princeza Katarina je predano radila ne samo na dovođenju stranih investitora, nego i na lobiranju važnih međunarodnih institucija i prijatelja u inostranstvu da Srbija postane član Evropske unije, prenoseći poruku o Srbiji kao zemlji sposobnih i radnih ljudi, spremnih da daju svoj doprinos međunarodnoj zajednici. Imajući to na umu, njihova kraljevska visočanstva, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina, susretali su se sa članovima evropskih kraljevskih kuća i stranim zvaničnicima i bili domaćini nekoliko događaja na Kraljevskom dvoru u Beogradu. U septembru ove godine kraljevski par je proslavio 25. godišnjicu braka. Svečanoj proslavi su prisustvovali članovi porodice i prijatelji iz čitavog sveta. Sinovi princ naslednik Petar, prinčevi Filip i Aleksandar, sin i ćerka princeze Katarine, David i Alison Andrews, kao i mnogi uvaženi gosti, poput kralja i kraljice Grčke, kralja i kraljice Bugarske, kralja Rumunije, prestolonaslednice Rumunije sa suprugom, kao i članova kraljevskih i prinčevskih porodica Luksemburga, Švedske, Grčke, Lihtenštajna, Badena i drugih. Ovaj veličanstveni događaj je ponovo istakao Srbiju na mapi sveta i doprineo poboljšanju slike o nama u međunarodnoj javnosti. Tokom decenije svog života u Srbiji, kraljevski par je mnogo učinio svojim humanitarnim radom i doprineo da mnogobrojni građani žive bolje. Njeno kraljevsko visočanstvo, princeza Katarina, iskreno veruje da i male stvari oplemenjuju ljudski život. Svojim primerom ona motiviše ljude da budu bolji i darežljiviji, da poklone makar svoj osmeh i nastavit će predano da radi da bi svima bilo bolje.